Many somni pariat sangni somni paruk ani he Uganda ram atanga Bengaluru airport Karnataka India ron kal hianin Ebola anayem aneilawe makayem kailom ti vel hi he news article ron tam ang rank hop maya he video hianin report kimchang takin kan ron soya kan ron riek zau dona chumi main thalai te tan tangkai tur thil kan in holokang Mizoram Youth Commission Government of Mizoram le Ikfa University Mizoram tangkap chuan tun thani somni pakwa hian Ikfa University Mizoram campus Durtlang Norta job fair bot se le dona Mizoram chung le pon atangin na latur company sang thatem tak an local le dona ni apuna hian nalak recruitment le ani dona phailam company chen khatjinga online interview le test run bot sector anom bokang kumsang ni le somni pangangan hlotling taka he fair lo nei ani towa Mizo thalai nazong lai sang chuang localin Miza chuangin na lo hu pha to bokani program hon hi puma samzol ralte chairman of Mizoram Youth Commission in aneinga chapa dar college and vetangin registration hi ti tan the aniang job fair a hen nazong lai Paul song pati pas chin song te chukan som vek chewa biodata marksheet le certificate te ken turani e kana tu nei rem chang lo tan po Ikfa University bas mangin on kal the anianga jingdare le chan vea vaiva kon sikul pi kon le zembok venga tangin anon chuak tanang hecheng du te tan hoya phone number tarla na te hen zofia thereng kan ni e kha ani e nazong lai te tan tangkai e me pani o ole tuna zonin kan react tanang e kan thria mei tha tun tha hianin Uganda rama Ebola virus hi adar mekani he Ebola virus apo hian strain te sang anoma chung strain zinga darbi ka tutuna hianin bandibugo strain ti khani he bandibugo strain Ebola virus na hlom tak mai hi tuna hianin Uganda rama adar mek ani ti chuanin WHO lampang te chuanin public health emergency of international concern tiang te po kha an lo puang to ani kha ti chuanin me ni somni pathum sangni somni paruk hianin me che pakati Bengaluru airport an ron thleng hlol mai ani hetil news chen khat india dani nang lawa chen chuanin Uganda mi le sa ani antia a chen chuan India mi Uganda azin ron le ani te anti boka amaro chu atamzo kina anzia dan ang hianin kan soi mai anga Uganda atanga me che pakhat ron kal ani Uganda ram atangin Uganda mi le sa India rama aron zina chu Kempegowda International Airport Bengaluru Karnataka hianin aron trum ani hei kan thredonia kangai tuana hetiang lo om pakhachu hetiang Ebola hi Uganda rama hi ni na darmek ti kan thriani chu wang chuan adar mek na rama tang te hi chonin ron zin lo mai se ti te pokhar ri ro khanin om hala kan thu lo ve bok ema ma ro chu kha du thu sam chu ani ti chuanin Uganda ram atanga aron zina wang hianin an lo te sa henu hi achan chu an test na chan po henu hian hei taksana te taksan nuam lo te sil them chu bang chi te kha in soisel na kha aneya tin khatiang a in soisel na piala ma khanin Ebola dar namun Uganda ramatanga ronzin ania wang bo khanin halai airport ta ho tu te health naman ho tu te kha tlem kha chuanin anmang ang chu ka ti chuang lo nga amaro chu anloin ringlok sa dewani ti chonin me ni som ni pathum a vek etenga aron thothen nuwa vek hian hemini vek hian emergency response kami khan activate ngala ti chuan an quarantine ngala ni an la sang ngala ni airport lama health official ho tu te khan he meiche Uganda rama tang ron jin hi an da sang ngala ni ti chuan heng airport rama an ho tu te hian in Karnataka health department te kha an thria tir ngala chuan airport ta medical team te pon thria tir ngala ti chuanin hetiang infectious disease Ebola virus in kai dar chon thein nat na lama a official khatiang lam boipui tu te a ho tu te khan thria tir ngal boka chuan India rampuma an national health authorities heting an ram shoi tu te kha an thria tir ngal bokani ma chu an la chak ang reng khop mai meni somni pathuma airport aron tuma meni somni pathuma vekting hianin an isolate ngalani ti chuan meni somni pathum le ni somni pali a hian Ebola ani nge nei lo ti kha an test don tran ta ani asan chu Uganda train ron zina khatiang taksa nuam lo angchi Ebola nan nalan chu theina angchi kha ang khana in soisel box ya chu wang chuanin heteng hianin doctor tele medical team te chuanin henu atang hianin sample kha an la Ebola diagnostic testing ti turin an sample hi an thon ta ani ti chuanin news si an ron dar chuak tran tatak taka social media mangtu tam tak te chuanin ti hianin social media te Bengaluru Ebola a omdon tiang vel zong te khanin an lo soiman po ani amaro chu den kan ron soizelanga meni somni pali sangni somni paruk meni somni pali sangni somni paruk lab test result aron chuak ta ani chu mi lab test result ron chuak ina aron a result atang kan mu thei chu Ebola test returns negative ti hi ani hamje chu he Uganda ramatang aron jin mei che hianin Ebola virus apai lo amaro chu heta taka hianin
tlem chonin zona atam theya achan chu India rama hian Ebola virus diagnostic testing kit chu an nei nge anga Ebola virus min nei nge nei lo ti test na tur chu amaro chu tuna a strain dar tharmek kha khami kha a detect theyem ti ero kha chu zona khatlem chonin ala om ve thei thawa ma se public health official karantaka shoi tu te indiaram hetiang health lampanga shoi tu te chuanin hi chu Ebola case ani lawe Bengaluru a hianin Ebola outbreak omlo India rama chonin Ebola virus outbreak alo omlo chuwan chonin mipuite lo chi ai su thomon takhan omro tiang khanin a ho tu te chuanin thu an ron chu ani ti chuan me ni somni pali le me ni somni panga hianin kha Uganda ramatanga ronjin meichia kha Ebola an hante sa akai loti an confirm nu po khanin an la en thachun zom zelani achana chu Ebola te hi a symptom an na ron lan chuada na hi a in thak ve theya tin hey khanu khan virus kha lokai ta po ni se virus akai na kha ala rei lo lutuk chuan khami Ebola avenge ve lo ti test te po kha tiang khanin negative result te po kha aron show ve thei ani khawang khanin an la en thachun zom zelani achan chu khanu khanin Ebola virus kha lo nei ta po ni se Ebola virus ka akai chan tir chu chon ataksa a virus lo takha kha ala tlim ve theya khami wang khanin Ebola an han test khan nei nge nei lo ti an han test te po khanin alo detect pal lo ve theya khami an film khurna awang khan an film khurna awang khan thil thup enge tenga aru ka thil ti tum wang ni lowin an film khur em awang zo khan kha Uganda ram atanga ronjin mei chenu kha an la en thachun zom zelani ti chuanin Ebola virus ane nge nei lo ti test na ta na an man ni thei anga lang chu RT-PCR he chu kan thlen hne lutuk mo RT-PCR ania chunin viral RNA detection le antigen detection methods te hengteng te hi khovel rampum puya Ebola diagnostic technique an pom tlang pui chu ania hengte hi an mang in arin om ani hero hi chu an soi chiang che theilawa ti chuanin mei ni somni panga sang ni somni parukhan health lama an ho tu te chuanin hem hei chia hi hem hei chia Uganda ram atanga ron kal hian Ebola virus anei love kan test vector tin adar don love te pontia amaro chu khatinga tin hu khanin airport international passenger hotetan international passenger hotetan khanin screening te khan ti uluk le de ubika chuan tuna kan confirm thei china chuan khatiang khanin Bengaluru han news ron viral vakha omthut ma se tuna hianin India rama chuanin Ebola nat na hi aladar lowani ti kha kan thredon ania amaro chunga tinge news si aron viral vak kan ti chuan Ebola hi tuna hi chuanin virus lo omberte zinga mi ania tin airport ta khan khatiang kha an thleng khang lang boxia COVID-19 hun laia COVID-19 dar na chan pakhat berpo airport hei zin veiwa kan tam lutuk wang te po kha ani ve pakhat chu wang chuanin mi puite hian kan ngai event to ema hetianga airport thila thena wang hen mo kha wang khanin he news te po hi an ron viral atin Uganda rama Ebola na adar meka henu hi Uganda rama tang herri na ron zin boxia chu wang chuan he news si a viral la ti chuan social media thu chiang tak shelem lawin ti khan mi tam takhan in news kan han report kola tin tlemin a title a news report an thumhan du dana te kha an han ti uchuak ve de uthin boka kha wang khan he news si ting hianin aron viral ta ani tuna chuanin India rama chuan Ebola na hiala darlo ti kha ani he news atanga kan han react chu thei chu thamo takhanin lo om le report mai ro video le kan in mole theu don ne